Kabagyan, dito aputi sunata tayo. Naraniang gabulan, sikat mani panagnek, di karin karimi, anang pasnek, laniis ti aglawlaw, isot mampasnek, nagbukel nga ayat, nagnun ti santi. Gabulan na labile, sikat mang panayen, ti paten-patenming anang pasnen, iarit mo tranag mong di agkupas adungo, naslaw ti pate adi agmudu. Nolasang ti dumpeng tapno intarakraken, ti biling ni ayat nga tartari patuwen, panubok nga adu di kabayalan na tumbaen, natibker kinapuno na usar agame. Naraniang abulan, sikat mangi panagnek, ikarin karimi, anapasnen, lamiis ti lawlaw, isut mampasnen, nagpugil nga ayat, nagnoon ti santi. Naduras ng ti dumpeng tapno itarakraken, ti piling ni ayat nga tartari patuwen, panubok nga ato di kabayalan na tumbaen, natibker kinapuno na usar agame. Nos ng ti dumteng tapno itarakraken, ti biling ni ayat nga tartari patuwen, panubok nga ato di kabayalan na tumbaen, natibker kinapuno na usar agame, natibker kinapuno na usar agame. Okay, dahil kumanin na po, kasunod na Margarita ken si Siwet.